yaade Allah teddu ɓen yettore wodani allahu subhanahu wa ta'ala on harmin ɗo lorrugol kawtal yettore wodani allahu subhanahu wa ta'ala on rerɗin ɗo moƴƴagol e kawtal yo kisiye e yurmede woɗo e annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ɓen makuɓe wondema naatata aljanna on mo tawi kawtal ɓe mum ɓen wawani hittude immorde e lorɗaji mum ɗin yo yurmede allah mum e makko kanko kala e wondiɓɓe makko ɓen ha ñande joddi dina ibadallah اتقوا الله تعالى في جيرانكم وأدوا إليهم حقوقهم كاملة ولكن قبل المجيء إلى هذه الحقوق نقول من هو الجار؟ الجار هو من جاورك سواء كان مسلما أو كافرا يا جنة الدنيا ونذكر ما الله سبحانه وتعالى إليك وتلبمون hule Allah e kawtal ɓe moɗon ɓen hule Allah e fii kawtal ɓe mon ɓen jonniteɓe haqqeji maɓɓe ɗin no timmiri kono ɗo en jamtade ɗi haqqeji hiɗen wiya ene e ko hombo woni kawtal ko woni kawtal ko kala on kawtirɗo e ma foti noon oti ko julɗo foti oti ko keefeero hay si tawi oti ko keefeero si tawi woni hiɗo ɓattodiri haray ya anndu ko kawtal ma amma noon embere ko kontete kon haa kawtal haray konnguɗi duyno e mum woɓɓe no wii ko haatimma cuuɗi capannayyi ko yaalimu ilaka suudu ma fengo ɓe haatimma cuuɗi capannayyi haray ɓen noon fof ko kawtal ɓe ma woɓɓe holli wonnema tigi tigi ko woni kawtal koko yimɓe ɓen paami kon ko ɗum ɗo wiyete kawtal amma noon mbaadiji kawtal haray yo musidɓe tedduɓe haray e ko on kawtirɗo e maɗa ka hoɗo on mo kawtirɗo e ma ka hoɗugol haray noon yimɓe gooni no sikkuɗe ko oɗo tun wiyete kawtal kawtirɗo on e ma ka hoɗo woɓɓe hino sikka ko oɗo tun haray wontete ko kawtal ma kono ka gonga ɓeyde hoɗuduɗa ko kawtal ɓe ma kono noon wona ɓen noon tun woni kawtal ɓe ma dey wala rayba anna hadihi sura hiya wahidatun min a'dami suwari ljiwar lakin la shakka anna hunaka suwaran ukhra tadkhulu fi mafhumi ljiwar وهناك الجار في العمل والسوق والمكتب ومقعد الدراسة والمزرعة وغير ذلك كغونغا غونغا ɓe hoɗuduɗa ɓen ɗon on haray ko kawtal ɓe ma kono noon wona ɓen ɗon tun haray no woodi woɓɓe goo kadi tawɓe ɓen ɗon kadi ko konteteɓe kawtal ɓe ma haray misal wano ɓe gollidata ɓen kala golle ɗe wonɗa e gollude kala golle ɗe wonɗa e golludude ɓen ɓe wonɗa golludude ɗen golle ɗe wonɗa gollude ɗon ɓe gollude ɗon ko kawtal ɓe ma woni ko ka menuiserie woni ka atelier woni ka hontode kala ɓe wonɗa golludude golle goote ɓen e ɓen wonɓe takko ɗon on fof e sifa ɗen golle ɗon on ɓen ɗon fof ko kawtal ɓe ma ko wano noon kadi ɓe wonɗa julodude sabu foti ko onon kafi butiki gooto foti ko ɓe wonɓe yeeyude takko ɗon ɓe wonɓe takko ka yeeyata ɗon fof ɓen ɗon fof ko kawtal ɓe ma foti ko a gollowo e bureau ɓeɓe gollidata e bureau gooto maɗi bureau ji wonɗi takko ɗon fof ɓen ɗon fof ko kawtal ɓe ma male so tawi ko a l'école de o ɓeɓe jooɗoɗuɗa bawwal gootal ma ɓe wonɓe takko ɗon fof ko kawtal ɓe ma male so tawi ko a remowo kala ɓe kafuɗuɗa gesa ɓen ma ɓen jogiiɓe gesele takko ka remuɗa ɗon ɓen ɗon fof ko kawtal ɓe ma wano noon kadi suddiɓe ɓen ɓe tawata hiɓe woɗidi e nder galle goote ɓen kadi yoɓe anndu ko kawtal ɓe maɓɓe ɓen kadi ko kawtal ɓe maɓɓe ko duwaɓe moƴƴeede e mum joni noon ɓeɗon fof ko duwaɓe moƴƴeede e mum ɓeɗo fof duwaka lorreede ikhwata al iman wa qadiman qalu aljaru qabla addar wa ala qadri aljari yakunu thamanu addar waljaru salihu min alsaada qala shair يلومونني إن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص فقلت لهم كفوا المنام فإنما بجيرانها تغل الديار وترقص جون هري إني وندما إنيل هري ɗo e galle ɗen kawtal ngal taw ɗo e galle ɗen kawtal ngal taw bimana
si kawtangal moƴƴi hay galle ɗen moƴƴi yo Allah danndo si tawi kawtangal boni yaandu galle ɗen kadi boni donc haray galle ɗen ko ittiri kawtangal no yeɗɗiri o ko ittiri noon galle maɗen marini valeur ko kawtangal jonnata galle ɗen valeur so tawi kawtangal no yeɗɗi galle ɗen harayde mari valeur yeɗɗuɗo haray valeur majji on hino yeɗɗi hino toowi hino kelɗi si tawi kawtangal kelɗa haray galle ɗen ala valeur fes ko ɗum waɗi goɗɗo goo o tawno hari o ala kawtal yeɗɗungal sabu ko ala kawtal yeɗɗungal kon o henndi o fedditi galle makko ɗen o yeeyi ɗum prix mum fannu kum haa feƴƴiti yimɓe ɓe inni ahaw kii galle maaɗen wona ɗe galle mo wolanaade yeeyata kum prix mum fannu kum o inni wo ni wo min miɗo anndi wo miɗe felde lan wondema mi yeeyiiɗe galle ɗo kum prix mum fannu kum ɗo kamɓe ɓe annda wondema koni kawtal ɓe ɓen woɓɓe no toon soñjuɓe woɓɓe no toon lorruɓe woɓɓe no toon tampinɓe jooni ko mi faala woto mi waynodirirta e hella ngo tengoɗo mi eggano mi waɗo few goɗɗo goo kadi tawini mo yeeytude galle makko ɗen jooni noon o wottii galle makko ɗen coggu majje waɗo laabi ɗiɗi on tuma ɓeyni mo ɓe on ɗo kadi ɓe landi mo ɓeyni jooni anndi ɗe galle ɗe wonɗa yeeyde o prix ɗo a anndi ko a sowi prix kode prix majje on nde laabi ɗiɗi a anndi prix majje on tigi tigi ko feccere ko ko wownuɗaa ɗo o inni ni miɗo anndi miɗo ko ko wonɗa miɗo anndi ko goonga ma o prix mo mi wowni ɗo ko yeru galle ɗen nde laabi ɗiɗi kono so tawi miɗo yeeyde ɗe o prix ɗo par ce que miɗo anndi miɗo mari kawtal yeɗɗungal miɗo anndi miɗo mari kawtal yeɗɗungal kala arɗo hoɗi ɗo haray on ɗon on o welii hoore ko sabu ko tawata kon kawtal ngal mino yeɗɗi ko sabu ɗum haray mi yeeyiri ɗe o prix ɗo sinaa ɗum miɗo anndi haray na prix majjir ni kono ko sabu kawtal ngal donc haray kawtal ngal si moƴƴi haray galle ɗen moƴƴi si tawi kawtal ngal moƴƴaali haray galle ɗen e moƴƴaali إخوة الإيمان لقد أعظم الإسلام حق الجار وظل جبريل عليه السلام يوصي نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرع سيأتي بتوريث الجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه هذا يوم ستة الدباب إسلام مونني حق كوتل islamu mawnini haqqe kawtal islamu no mawnini haqqe kawtal ngal ko ɗum waɗi haray gooto kala julɗo no haani moƴƴaade e kawtal ɓe mum ɓen fota gonina seeɗa ko ɗum waɗi seydna jibril alayhi salam wasiiɗo fii nulaaɗo fii kawtal ngal soñji nulaaɗo fii kawtal ngal yewti nulaaɗo fii kawtal ngal waaji nulaaɗo fii kawtal ngal jokki haa nulaaɗo sikkitoode awa hey koni sari on waɗa e jooni tawata hannde kadi hakkee ko tawata haqqe kawtal ngal hino mawni tawata si o diimaayi kawtal ɗo tigi ɓe ɗo jeeya e ronooɓe mo ɓen hakkee ko tawi seydna jibril wasiike nulaaɗo fii kawtal ngal awa haray ka gonga kawtal ngal jeeyaaka e ronooɓe ɓen kono noon hiɓe mari haqqe moolanaɗo e neɗɗo on hiɓe mari haqqe moolanaɗo e neɗɗo on وقد أوصى القرآن الكريم بالإنسان إلى الجار قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب هذا يوم فتة الدوات القرآن الله شدنا الله سبحانه وتعالى وذلك سورة النساء كآية شقا تتيجيبه وندما الله سبحانه وتعالى ويرلوي الله وتعون شركا الله دي هنا أندي dendangal ko Allah yeddirte ko foppu ka hoore leydi ɗo ala ko tiiɗi ala ko mawni ala ko ukkata dunuba ala ko luttinta ka yiite ko hewtiti shirku dendangal boneeji ɗin ɗi foppu siɗi moɓinirama boneeji jandi ɗin siɗi moɓinirama pour min jattude ngin ko shirku ngin ɗon ala hay hunde ko heɓɓodiri e majjin joni noon ko ɗum waɗi si Allah fuɗɗori fi sirko o wi rewe Allah wata o sirkan mo dey yirti kadi o wi moƴƴoɗo kadi e yumma mon e ɓen mon goto kala ɗo haani moƴƴaade e yumma mum e ɓen mum e ɗuma yewtuno ɗo wi ko holno neɗɗo moƴƴorta e yumma makko e ɓen makko joni noon Allah subahanahu wa taala wi ko moƴƴagol e yumma e ɓen
kadi o hikkili ɗon kadi honɗum wotati e ɓadondiraɓe o tigi ɓen mbimana siɓɓe o tigi ɓen haray wota o tigi yejjutu siɓɓe muɗum ɓen e alyatima ɓen e miskinɓe ɓen haray ɓeyɗo fof mana moƴƴede e mum alyatimaɓe ɓen miskinɓe ɓen ɓen fof o hikkili ɗon honɗum oyni wal jari dil qurba wal jari junubi wa sahibi bil jam jonnum e kawtalɓe maɗa ɓadondiraɓe ɓen ɓe tawɓe hara ko on kawtal hewre ɗum kadi ko on siɓɓe haray ɓeeɗo ko ya wattu yiile ɓeeɗo kañum kadi haray ɓeeɗo kadi ko ya moƴƴo e maɓɓe fota fota ko hina seeɗa ko wona noon kadi e kawtalɓe kadi kono hara wona on siɓɓe hellaka enɗal ɓenɗo kadi fayin ɓenɗo kadi ko ya moƴƴo e maɓɓe ko wona noon kadi ɓe tawata kadi men hiɗa wondi e muɗum foti noon hiɗa wondi e oti ka yeeyata noon ma hiɗa wondi e oti ka voyage maɗa ma hiɗa wondi e oti ka bureau ma kala ka wonduɗa e oti ɓeeɗo fof ko duwaɓe moƴƴede e muɗum ɓeeɗo fof ko hay goto duwaka bonede e muɗum qala ibnul qayyim rahimahullah wa kullu man dhukira fi hadhihi al aya fa haqquhu wajibun wa in kana kafira kadi ibnul qayyim rahimahullah ɓe maaki wondema kala ɗeɓe allah jantiɓen fof e o aya ɗo haray no waɗɗi moƴƴagol e maɓɓe haray hiɓe mari haqqe e o tigi ɗum noon hay si tawi o tigi ko keefeero hay si tawi o tigi ko keefeero bimana hay si tawi joni hiɗa hoɗidi e neɗɗo mo tawata hina juɗɗo few haray ko ya moƴƴo e makko par ce que moƴƴagol e makko ngol hawnaaki ka ɗum ɗon wonata ha pooɗa otigi oti naatata nder diina l'islam yo allah artuto e moƴƴagol e kawtalɓe ɓen ɓen yo allah dannden e bonagol e kawtalɓe men ɓen ikhwata al iman انظروا كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان إلى الجار وإكرامه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وإن مسلم فليحسن إلى جاره هذا يوم تكتب ndare ko honno annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ko honno ɓe rerdiniri honno ɓe encouragiri honno ɓe waskiliri mofte maɓɓe ɗen e moƴƴagol e kawtal ɓe ɓen ko ɗum waɗi haanulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e baaki kala tawno hino gomɗini allah hino gomɗini ñalaande sakkitorde haray yo teddin kawtal makko ngal deyi ka sayu muslim e baaki ɗon haray yo moƴƴo e kawtalɓe makko ɓe ndeyi yo moƴƴo e kawtal ngal haray teddingol ɓen ngol ko ɗum woni moƴƴagol e maɓɓe to nootiki moƴƴorta e maɓɓe kookgol golɓe e sakkagol boneeji muɗɗi e maɓɓe e hiwroya golɓe e moƴƴako e denndangal moƴƴereeji ɗin ooti ko heɓata kon feere o waɗana ɓe denndangal boneeji ɗin ooti sakkoji haɗi hewtaali men bal wasala al amru ila darajati an jaala charu mahabbata al khayri lil jiran min al iman wuyitoode yawno he alhaali on hewti yo tawata taria dina l' islamu kay yo waɗu wondema moƴƴagol ngol e kawtalngal ko jeyaa ɗum e gomɗingol e yo e jaka si tawi julɗo o moƴƴike e kawtalɓe makko ɓen ɗum wollimo mari imanu siiɗuɗo ɗum wollimo mari gomɗinal siiɗungal gomɗinal yeɗɗungal e jaka holli kadi julɗo kadi fonotoɗo e kawtalɓe mum ɓen ɗum ɗon holli on ɗon kadi limanu makko on ko lowɗum ɗum ɗon holli kadi kadi haray finde makko nden ko lowde ko ɗum waɗi sinulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki walladi nafsi biyadi la yuminu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi ko ɗum waɗi sinulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki mi wondiri allah on mo tawata wonki artinino e junngo mum golɗinta jiyaaɗo haa o yiɗana kawtalɓe makko ɓen ko o yiɗani kon hoore makko e yo ɓayrel neɗɗo yiɗanta hoore mum ko boni awa haray wota oti kadi yiɗan kawtalɓe mum ɓen ko boni والذي يحسن إلى جاره هو خير الناس عند الله خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره ولو أن تلين وندما هلئ أم وقتود أتوسع بمودم بن أم كجياد قرب مقدي سبب وقتود أم أتوسع بمودم بن فتنام كتجلى أو تكوتري أما تجلى فتي كتجلى فتي كتجلى فتي أكلا نكتيل fof foti kala e nokkel ɗin fof kala moƴƴotooɗo e kawtalɓe mum ɓen holli on ɗon haray ko jeyaaɓe ɓurɗo moƴƴude e yimɓe ɓen woɗo waɗi so ɓe maaki wondema yimɓe wondiɓɓe ɓen fof ko ɓuri moƴƴude ka Allah won ɓurɗo moƴƴaade e wondiɓɓe muɗum ɓen haray ko ɓuri moƴƴude kadi e kawtalɓe ɓen fof ka Allah won ɓurɗo moƴƴaade e kawtalɓe muɗum ɓen yo Allah artu ko e moƴƴagol e kawtalɓe meɗen ɓen aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن هناك حقوقا كثيرة للجار إليكم بعضا منها يا بأن تدله فهو يكتب الله سبحانه وتعالى يولى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هري قلنا كرام هلق الله سبحانه وتعالى عندك وانما أو هري نتون حقيقي bitawata ɗin ɗon ko kawtal ɓe ɓen woni ko jeyɗi gooto kala julɗo kala haray no haani tottude kawtal ɓe mumen ɗin haqqeeji maɓɓe ɗon jooni noon jantoɗen yoga e ɗin haqqeeji fii gooto kala yo eto haa moƴƴora ɗin e kawtal ɓe muɗum ɓen ara non ɗum raddu salami wa ijabatu dawa haray ko atti kon si woni kawtal jomaɗa on hiwrike ma haray no wattima hiwritagol kawtalɓe maɗa ɗen siɓe yettima ko ya yettito siɓe hiwritema ko ya hiwrito siɓe noddima kadi ko ya nooto siɓe noddima ko ya nooto siɓe invitima ka galle maɓɓe ko ya nooto ko ya seeno ko ya yaw وهذه وإن كانت من الحقوق العامة للمسلمين بعضهم على بعض إلا أنها تتأكد حق الجيران لما لها من آثار طيبة وعشاء روح الألفة والمودة. جننا يوم تتدبر oɗo o hiwritagol kawtal mum noto noddandu maɓɓe haysi tawi ɗum ɗo ko diya ɗum haqqeji denndangal julɓe ɓe fof kono noon haray ka kawtalɓe ɓen ɗon no tentina ka kawtalɓe ɓen ɗon no tentina fota fota ko hina seeɗa fiyon ɗum par ce que si tawi gooto kala moƴƴike e kawtal muɗum ngal hay gooto lorraani kawtal muɗum ngal yimɓe ɓe wuura e hoore ɓuttu yimɓe ɓe wuura e hoore kisiye yimɓe ɓen wuura e hoore no labira hoore no moƴƴiri awa haɗay gooto kala yo eto moƴƴo e kawtal ɓe muɗum ɓen ɗiɗa ɓum ɗum kafful ada an haɗay ɗiɗa ɓum ɗum ko sakkagol lorraaji mum ɗin hara hewtaali ɓe sakkagol lorraaji ɗin hara hewtaali ɓe nam fa hada lhaqqu min adami huquqi ljirani والأذى وإن كان حراما بصفة عامة فإن حرمته تشتد إذا كان متوجها إلى الجار فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الجار أشد التحذير وتنوعت أساليبه في ذلك اسمع هذه الأحاديث التي خرجت من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه hara yo musidɓe tedduɓe ko sakkagol lorraji muɗum ɗin kañum e ɓey nguuɗe muɗum nden e kawtalde mum ɓe eto hara a lorraani kawtal ma ngal eto hara a lorraani kawtal ma ngal wata lorruɗe an tigi wata jaɓu kadi goɗɗo e ɓey nguure maɗa nden lorra kawtal ngal eto ha sakkoɗa lorraji maɗa ɗin an e ɓey nguure ma nden hara ɗi hewtaali kawtal ngal wata lorriɓe ɗengal ma ngal waɗo yennugolɓe misal ma wona ñowgolɓe ma wona aybingolɓe ko wan noon kadi wata lorrirɓe juuɗe maɗa ɗen waɗo fiyugolɓe ma wona wujjugolɓe ma wona ƴettugol ko ɓe jeeyi ma wona denndangal e façon ko goɗɗo waawi lorrude kawtal mum ko ɗum waɗi hakke ko tawi lorrugol kawtal hino harmi hakke ko tawi lorrugol kawtal hino okka dunuubi hakke ko tawi lorrugol kawtal hino toŋa sari on waɗi hayso a darnay étage haray hiɗa haani sorade taw kawtalɓe maɗa ɗen fof taw yaafuye soroɗaɓe fof taw yaafuye noon si immina état o hakke ko tawi serewniɗa hay gooto yo lorru goɗɗo fi on ɗo par ce que sa ari darni étage andi ɗa joɗɗimo en kawtal ma ngal maɗamo en felluto hande kadi henndu iwranta o tigi hellagol sengo ɗon jooni noon ɗum hendu du sakkannoɗa o tigi ɗon yahu tawamo jeejamo soroɗamo yaafuye o yaafoma ɗon haray mo ɓilaɓama haray yo musidɓe tedduɓe haray lorrugol kawtal ko hunde harmude jooni noon yo musidɓe tedduɓe wattane yini e galleji ɗin ƴettugol wiye jolɗe wiye tuunuɗe naɓa ɗum ɗon ko kawtalde muɗum ɓen hibba ɗofɓe ñoogeni naɓa hibbakal gammude kawtalde muɗum ɓe maɗum woɓɓe tara ko jentotoɓe o ko wiyete musique gimi ɓayde andi ɗum ko hunde harmude noon ko hunde harmude noon ko hunde harmude noon
joni noon tawa hannde kadi na hay o tigi tun janto ko yo uddu kadi o jeltina ɗum noon kadi kawtalɓe ɓen e musidɓe tedduɓe koni hulen allahu subhanahu wa taala awa haray yo musidɓe tedduɓe haray ha lorrugol kawtal ko hunde harmude ko hunde toŋade ko ɗum waɗi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe rentini fii lorrugol kawtal ngal haa feƴƴiti haa fota ko hina beeɗa jente maaku yaltuɗo ka kara annabijo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam jente ɓe maaki mi wondiri allah gomɗinta few mi wondiri allah gomɗinta few mi wondiri allah gomɗinta few on tuma sahaba e wonnoɓe ɗon ɓe maaki enulaaɗo on wondi ɗo fota ko hina beeɗa kon o wonɗo wondude ɗo wondema gomɗinta ɓe maaki on tawɗo hara kawtalɓe mum ɓen wawata hitude immorde lorraji o tigi ɗin si tawi tum kawtalɓe o tigi ɓen ɓe wawata hitude immorde lorraji o tigi ɗin yo aɗo kanko e gomɗinanɗiɓe woɓɓodiri on noon ko gomninɓe ɓen woni naatoɓe aljanna ɓen yo allah waɗi en jeeyaɓe e maɓɓe yo allah wallu en moƴƴoɗen e kawtal ngal hara en bonaki e kawtal ngal ولما قيل له يا رسول الله إن فلانة تصلي بالليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها قال لا خير فيها هي في النار musidɓe tedduɓe suffiɗo gonno toon ɓe jantani mo nulaaɗo ɓe maki e nulaaɗo nene kaari haray ɓen ɗon on ɗon nden yallal ngal haray himo hoori jemma on haray himo juulude ko rewowo allah ko moolana kono ɗengal ngal mari ɗengal ɓe yennay kawtal ngal lodire kawtal ngal ɗengal muɗum ngal nulaaɗo sala sallam maki la hayra fiya hiya finnar ɓe maki moƴƴere o ala bimana fiyimo hoorude ñalorma o waala juulude moƴƴere puttere ala e makko on ko jaaɗo yimɓe yiide ngey remusiɓɓe tedduɓe wattane yiiɗi ko kawtalɓe daroto yennidira haa piiroji waɗa haa yaho police waɗa haa masiboji waɗa e nder ɗum musidɓe tedduɓe hulen allahu subhanahu wa taala ko ɗum waɗi haray reenagol e ɗibbiiji ko huunde ɗaɓɓaande satabum ɗum tahammulu asal jar ko muññagol ko kawtalɓe ɓen lorrata ɗum ɗon wa innaha wallahi la wahidatun min chiyami lkiram dawi lmuru'at والهمم العالية إذ يستطيع كثير من الناس أن يكف أذاه عن الآخرين لكن أن يتحمل أذاه صابرا مكتسبا فهذه درجة عالية ادفع بالتي هي أحسن السيئة haɗa yo musidɓe tedduɓe tatabum ɗum ko muññagol kol kawtal ngal lorrata ɗum kon wawgol ngol muññagol ngol ɗon anndi haɗay allah subahanahu wa taala mo wi inna allaha maa assabirin allah hino wondi e muññiɓe ɓen شاعر وي الصبر مثل اسمه في كل نائبة لكن عواقبه أعلى من العسل ومنيل لواي ولا إن دبودون نقولي دم بتر منيل دولي بوري جوري هذا منيل قول كمون رأباني يمد الله بين كموني بهذا كأنه الله سبحانه وتعالى ويستي كلام لتا ويبقى ولا تبقى دي الجنة ولا وده الجيات مكة هذا يوم تكتبه منيل قول لورا دي كوتا نورونغال نقول جيا إجيكودي كلودي ɗono jiya e jikkuuji toowɗi haray par ce que no woodi yimɓe ɗuuɗuɓe hiɓe waawi sakkade lorraji maɓɓe ɗi hala ɓe lorrata kawtal ngal kono muññagol kawtal ngal ko lorrata ɗum kon haray ɗum hina hunde welde fii e hoore ɗum kadi harawtiiɗo tijjori baraji muɗum in ka allahu subhanahu wa taala awa haray ɗum ɗon muññagol lorraji kawtal ngal ɗum kadi ko hunde ɗaɓɓaande allahu subhanahu wa taala o wii an yoɓitir ko boneeji ɗi ɓe waɗmaɗi an yoɓitirɗi ko moƴƴi an yoɓitir ko moƴƴi allah subahanahu wa taala ko yoɓete kono waɗi si allah wii haray kala o muññiiɗo wala man sabara wa gafara inna dalika la min azmi l umur muññagol ngol ɗum ko hunde ɗaɓɓande ɗon ko hunde yettiniinde ɗon ko hunde kellude ɗon waqad warada an ilhasani rahimahullahu qawlu laysa husnu ljiwari kafu l ada husnu ljiwari sabru ala l ada ko ɗum waɗi alhasan radiallahu anhu ɓe maaki wondema haray muñƴagol alhasan rahimahullahu ɓe maaki wondema haray moƴƴagol e kawtal wona sakkagol boneeji muɗum ɗin tun hara ndewtaali kawtal ngal wona ɗum ɗon tun woni moƴƴagol e kawtal tigi tigi ko woni moƴƴagol e kawtal ngal ko muññagol lorraaji ɗi kawtal ngal lorrata ɗin oodini ooti o muññoɗi ɗum ɗo kadi ko jeyaruɗe ko ɓuri e kellude ko ɓura ɗaɓɓeede
jawabunno tafakkudu jari wa qada'u hawaiji harani ko jewta gol kawtangal yaani royo tigi sino mari ko delda o tigi deldamo eto anda amatereji o tigi ni sino mari tere huntu goldi huntati inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ما آمن بي من بات شوعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم بأننا رسول الله صلى الله عليه وسلم قم بنالي قلنا في لهاهاري توكلت الأودي جنو بيلا إهوري هرأوتين عنده ببيلا هرهم عنده ببيلا كالقودة تكها أهاري يمو تكتب واتدين لدوكادي وقيونك هاهبا سوى وقبين والجد إهوري لك دي هرهم بكوفري واتدين لبلغ الله سبحانه وتعالى وإن الصالحين كانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء هوائجهم فقد كانت الهدية تأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها إلى جار ويبعث بها الجار إلى جار آخر وهكذا تدور على أكثر من 10 حتى ترجع إلى الأول. إيه ستة داري يمد بوكي بكتنوبة بما ودون يمد الجنة بين يمد كلنوبة بين يمد بوكي سنوبة كوتا داري هاي كان بكهن بكوتا بأنتم كهن كوتا بوندرنو داري إنك ديو زبانو داري الحالي جبيدين دين تيوندو أنتم نو wondunoɓe nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam sahaba en a tawana jooni goɗɗo hino nelde e neldaari o ƴetta ndin neldaari o neldani kawtal makko ngal on kawtalde ɗon kadi ƴettani nelda kawtal joma on kawtal jomum ngo kañum kadi on ɗon kadi ƴetta ɗum ɗon nelda goɗɗo ko noon ndin neldaari ni jindirta haandi hewta ko yaata yimɓe sappo haandi hewtita kadi iwi ɗon haandi hewtita ko attiiɗo neddude o taɗo no fof neddaari ndin hino jindude henndiiɗo wotawa no yiɗani kañum kawtalde muɗum ɓen ɓuri ko yiɗani ko yiɗani ko moore ɗum on no ƴetta nelda oɗa on no kadi ƴetta nelda oɗa ko noon noon no ŋaawo e goɗɗo ko ƴetta nebbita ɗum ɗon o tigi tigi awa haray ɗo musidɓe tedduɓe ɓen ko yimɓe feewunooɓe ɓen ko yimɓe hulaynooɓe Allah ɓen ko yimɓe haray reeɗotonooɓe e haqqeeji ɓen ko yimɓe moƴƴotonooɓe e kawtalɓe maɓɓe ɓen yo Allah wallu en jeeɗen e maɓɓe وسالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن للجارين فإلى أيهما أولي قال إلى أقربهما منك بابا كجنن عائشة رضي الله عنها دلالة جنبون لا ما كانوا لا جون من ماري كوتا جديدة فهم يمدها من البسة كما في النار مقول برد قطن نرد بابا بابا المانغلو هاي قطن نرد أوندو مقول قطن نرد بابا مو أكثر أوندو بابا مو نقول فتاة بابا المانغلو awara yo musidɓe tedduɓe moƴƴagol e kawtal ko hunde ɗaɓɓande harani e haqqeji ɗin hiɗi ɗuuɗi ha feƴƴiɗi kono hiɗi ɗuuɗi foto fota koyna seeɗa kono noon nde tawno waɗu ƴolmino raɓɓiɗi joni hara timminiren on jawabo ɗo hombo woni on satruhu wa siyanatu irdi haray ko surrugol kawtal muɗum ngal ko surrugol kawtal muɗum ngal hara o tigi o wirtaali ɓe o surraɓe hara o wirtaali ɓe wa inna hadihi la min awkadi lhuquq fa bi hukmi ljiwari قد يتطلع الجار على بعض قد يطلع إلى الجار على بعض أمور جاره فينبغي أن يحسن نفسه على ستر جاره مستهدرا أنه إن فعل ذلك ستره الله في الدنيا والآخرة أما إن هتك ستره فقد عرض نفسه لجزاء من جنس عمله وما ربك بظلام للعبيد hala yo musidɓe tedduɓe surrugol kawtal mungal ko hunde ɗaɓɓande wirtugol ɓengol ko hunde toŋande hala yo musidɓe tedduɓe ɗum ɗoɓe o haqqeɗo ko ɓuraɗo settinede e nder haqqeji ɗin halayi tawtalɓe o tigi ɓen koye o tigi surruɓe wona yo wirtuɓe halayi par ce que si tawi woni hiɗa kawtiri e goɗɗo hiɗa wawi humpitade alhaaliji o tigi ɗuuɗuɗi nde tawno ko ono woni ko ɓuri e battodirde ka hoɗo joni no mbaɗum ka golle joni no haray eto ha surra kawtal jomaɗa on eto ha surra kawtal ɓe maɗa ɓen haɗa hiɗa waɗi ko haqqille ma enene si a surriɓe kawtal ɓe ma Allah subhanahu wa taala o weltantoma
yon non de tawlu Allah weltanike ya Allah weltanike man Allah kanyum kadi surrete Allah kanyum kadi o surrete ka aduna do o manno e kadi lahara o ko e kadi aljanna ay asurruno kawtal be maada ben fi aqul walaye Allah subhanahu wa ta'ala awara yo ko tete dube amma non se tay o ti o wir fi kawtal makko ngal si tawi ɗum oti wirti kawtalde muɗum ɓen yo anndu kanko kadi yo tiggo kanko kadi nde goɗɗo wirtimo kadi sifa ɗum ɗon tigi sabu ɓe wi aljazau min jinsil amal joddi ndin haray no golle ɗe wayri o ko noon tigi kadi joddi ndin wayrta koko woti ñawlidi kon kadi wotigi o yoɗete yon ɗon haray surrugol kawtal ngal ko hunde ɗaɓɓande surrugol kawtalɓe mum ɗen ko hunde ɗaɓɓande wirtugol ɓe ngon ko hunde toŋade Allah subhanahu wa ta'ala sifino ha toodi gol hay gooto wooti golli kon ko ɗum tigi o tigi yoɗete awa ayo musidɓe tedduɓe kawtal ngal ko surrete ɗum wona wirtete ɗum e tonti Allah subhanahu wa ta'ala kawtalɓe meɗen ɓe fof foti kaka koɗoni foti kaka golleji foti kaka biroji foti kaka marché ji eɗen ndangal nokkeli ɗin fof yo Allah arsuto e moƴƴagol e kawtalɓe ɓen yo Allah arsuto e moƴƴagol e kawtalɓe ɓen yo Allah arsuto e moƴƴagol e kawtalɓe ɓen yo Allah dardo e bonagol e kawtalɓe ɓen yo Allah dardo e bonagol e kawtalɓe ɓen e tonti Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala arsuto e moƴƴagol e kawtalɓe ɓen yo Allah dardo e bonade e kawtalɓe ɓen nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala on harani mo harbini lorrugo kawtal yo Allah dardo e lorrude kawtal bi rahmatika ya arhamar rahimin de dengal wonɓe kadi lorrude kawtalɓe muɗum ɓe fof yo Allah arsuto ɓe huɗugol Allah subhanahu wa ta'ala ɓe tuuba ɓe ruttoɓe arta e laawol sellugol ngol woni heede ɓe lorrude kawtal ngal ɓe moƴƴo e kawtal ɓe ɓen bi rahmatika ya arhamar rahimin en tonti Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wonɓe yahude daro lankindira hakkude kawtal ɓe ɓe ukkendira toon ɗi leƴƴi ma partiji yo Allah arsuto ɓe hulugol Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsuto ɓe hulugol Allah subhanahu wa ta'ala si tawi ɓe muyana peewal yo Allah pewre ɓe accita ɗen golle ñidduɗe si tawi ɓe kadi ɓe muyanaka peewal yo Allah eccude hakkunde men yo Allah moƴƴin hakkundeji julɓe ɓen yo Allah moƴƴin hakkundeji julɓe ɓen yo Allah moƴƴin hakkundeji julɓe ɓen bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين